E hia marama e whakarite ana, koa tū ngā whiringa whakamutunga o ngā manu kōrero 2025, no ngā tō pito katoa o Aotearoa, ngā rangatahi 60. I kawe ake i te mana me te wana o rātou kura me o rātou rohe ki te whatārangi o whitiki o te ki o manawa whenua o te kōrero. Ko ngā kaupapa i kōrero hia he kaupapa e matapoporetia ana e rātou. I nai nei ko eke ki te wā, rui a tai tea kia toi tū ko tai kāka anake, kai a pere wihungi ngā whakamārama, ko wai i toa. Aira, ko kuku te kereru, ko kete te kāka, ko koe te tūi i tēnei te whakatātai manu kōrero 2025 me tōna 60 tau. Ai, ko rongo ke tātou i ngā kōrero o ngā manu kōrero o aua tau tonu. A kāti, wai marie a te karere i te toa o pei te hurinui 2024 rā tērā tau tonu i a te Kanawa Wilson i kōrero tahi ki ngā manu kōrero o e nei rā. I have a dream that ngā manu kōrero 2085 lies in a time where we thrive. E rere nei ngā reo i ngā maunga whakahi i ngā wai whakatere taniwha, ko Aotea te rohe, te waka, e kawe nei i te mauri, i te wairua o tātātou kaupapa o ngā manu kōrero, e te iwi, whai mai rā. Nei, kia tiro hia te tinana kōrihi, me ko tainui waka tōna rahi. O ai, he tainui, he tairoa. E hara i te mea me pakari rawa tō tinana ki te whakamahi i tērā kaupapa kōrero. Mā te mōhio, mā te manawa, mā te wairua, mā te whānau, hoki. E whakairo i tētahi waka, tinana waka oranga mō. Ko te wero o tira, ko taku tono ki a tātou. Mena ki a tātou te reo. He hata tātou ki te whāngai i te mauri o te reo. Te mauri o te reo e pāna ki te whakatupuranga, te whakatupu o kumātua ia hau ki te reo Māori, ana ki te whakatoi i te karanga, kia kā te kōrero i te reo. Purere ana taku haere i te wā whakatāne, ia te purewa. Ike taku tū, ike hoki te whiu o taku reo. Engari hoki ko te whakahua i nā kupu i āhua whiwhiwhi taku arero, engari atu i tērā e pai. E te iwi, ko te painga o ngā manu kōrero, he wāhi e tāia ai e te rangata i te whakaputa, i ōna tini whakaro, i ōna hia, o tira, anei ngā wero a te rangatahi, o tira ngā whakaro, e whai mai ana. Erica Stanford's timing on replacing NCEA is unusual, considering that just 2 years ago, in 2023, Ngā Tapuai have the highest NCEA pass rate in the country. I ti pakahau i tēnei kaupapa, nā rina i taku hia, ki te whakamohio atu ki ngā rohe, ngā motu, te motu o Aotearoa nei, ki ngā mahi unjust o tēnei kāwana. We live in a time when it's easier to hide behind a screen than to say, I'm struggling. I knew when I chose this topic, it wouldn't be an easy topic to talk about. I decided it would be like that because of the rise of rangatahi suicide rates. Kaora tonu tātou, hake, ake. Hoi nei ngā kupu kōrero, i puta i ahana rāwhiti, i te i koi toi tū te tiriti i tē rātou. I te whaka i tēnei kaupapa, kia tū ki te whakakanoi i te oranga tonitanga o tātou o te reanga o te kohanga reo. Me te moio ko te reanga kohanga reo te haere ake nei. Nā reira i te iwi, kua rongo na ngā hire aoro tau me ngā tini hua tau o ngā rangatahi Māori puta noa i te motu. Ko i nei te ara o ngā manu kōrero e whāia mai nei. A nei a hau, a te Kanawa Wilson, mo te karere.